Ti si spet tu. Dobro jutro. Ti si pa danes zakaj po konci, kaj pa to? Boš kavo? Prosim. Čakaj. Vidim, da zajtrka še vedno ne ješ. Ne. Hvala. Zakaj si spet tu? Kaj pač... sem prišla pogledat, da vidim, kak si, ne? Pa ne rabiš biti vsako jutro tu. Dobro, no, pač boljše se počutim, če vem, da si ti dobro, ne? Ja, razumem, hvala, ampak prosim, nehaj mi hoditi in mi pospravljati stanovanje. Dobro, no, sem pomagati, sem ti hotela. Kaj s tem narobe? Prosim, pojdi, pusti me na miru. Dobro, no, pač samo sem ti hotela pomagati, no, daj nehaj. Prosim, pojdi. Dobro, glej, jaz sem hotela samo pomagati, ne, pa te ne motiti, pa ne vem kaj, ampak če hočeš, da grem, bom pa šla. Če boš pa kaj rabila, me pa pokliči, okej? Okej. Mama! Mama? Kaj si že tu?